clear to te in the vai in chibai vek ule hey voina Tunlai Mizoram ina lirnghing kan to amuna hanzir chiang te le khilai mun vel ar research lo ti te voina ti khom na hun kan mangdon ania imeshe tina haneila kabul chi mi hi Dr. V Van Thang Lena assistant professor Pachung University College Amenia api lemi hi Dr. Jamal Soma assistant professor Mizoram University Amenia api lemi hi Dr. Saitluanga associate professor HOD Pachung University College Amenia api berami hi Dr. Mizoram Thara HOD Government Residential Zitiri Science College and HOD ania voin hianin kelai lirnghing chungchang velte le kanram mina lirnghing helai thlen na chante khatiang ve chungchang kha hanjir hona kan han nei don ani chuan amasaberin zona in hanin tran le ila Tunlai lirnghing amuna kan zir chian dan velte le kan thin mu te kha Dr. MS hianin abul tran na mi han Sawihona saksela nome hey kan thriat tak ang khan thlui ani to maya ni som hi le pahnia lirnghing na tak mai an hing kha khamia tang khan zorama mitin mai kan han thria chulai chuan ke mani university lama te po le azirmi te point kan han ngai ven ngal ta ni chulai kan han ngai vena kan han boi pui lai chuan ke mani lama chon trumdang angang hing mai ture mo kan han tia ma se chu zir chian chu tha thove ti in kan ho tu te tir na in amun lam kan han pan ta ngal ta ni chulai chuan tho tran tu zinga hing kha anaber tia kan han sei 5.5 khani ama pathian ni tlaya khan tlai dar li le minit nga bor vela khan 5.1 in ngau pabul lama ahinga epicenter kha chuan anua han hing le an omta ka khan lirnghing kha tianga voin hi han omta chu zir de wangai ni hi kan ho tu ten an ti chuan kan ho tu te thu o in ke ni azir tu ten helama hian han kalangu kan han tia kan hanin som khom nok noka tim lian zok te tam zok te dai zai zok te han kal te po thavia wa amaro chu khalai khan voi khatang hinga dot le hing chawani sia chu tianga ti rum lo chuan kan university khan pali khan kalpot mai ula to kang min han tia amaro chu mi pia lama chuan university atang thovin physics department atang professor RC Tiwari ate tin engineering department lama tang te po in tir an han ninghal bokta ke ni hi thole tu ka kan kal ngal ta ni chu mi kan kal chu heta ser chip lama train kan han lut chawa ki ta tuipui rala lirnghing ania wangin amun ma kan han thlen ma tangin lirnghing zirmi tenan zirdanin alam hladewa tangin hing na im eng tiangin nge hriat dan ti kha mi te kan han zot chawati khan akhua kan han pan chho tual tuipui ral lam kan han pan tial hi an ton dan hi an tual mai ni chu tiangan ton dan na tual mai chuan thil chhia te polo tam tuala biate tanga tuipuya kan han chuk tha kan han chhole khobung kan han thlena tang te phei chuan chiat na hi mu tur tam em maya tin chu ba ka atual chung mi te point lau na te zam na te chi ai na te an pai na sa em mai ni chu tiang chuan khobung chau ni lovin zol se ya khuang thinga sam thanga vaphaya chongtuya khatianga khan anasa zual bik ta tin an kho then om deuh ite meng te ma han pia deuh vaphaya tanga han kal phele a pia dewa far ko na te thek puya te thek te khan ko na te le helama amar lama dungtlang leithum sesi wangchia hanti ho lai le he ta van zau lama te po kan han kalani khatianga khan ami hring khan hin fo awang khan an lawani chulai chon aizol lama chon hing te kha kan lo hre chi alem lo ani amaro chu khilai chuan hing khan thria
ai zo la chon kan lo khriat to lo kha an nia chuan a hinga keima ni nge po mun danga te in lo ngai thak to angin I far ko na kan lain zan kan riak tur kha lirnghing in min soi vea keima ni tan po la ve khop maya chu tiang chuan keima ni po kan zam ve na sani khat achunga han chuanin a khomi te hovinan launa kha kan riat thiam puya an dem reng lo mai ni chu wang chuan kan chou lo thilania khua nu rel alo ni boxia chu wang chuan khua rel thil akha kenin han beingot na dan boxi lo wa chu tianga har sataka an laya keni university min han tir te kha lom kan ti khom maya tin chu mi rual chuan kan sarkar lam te po muang chang lovin an ron chenghal tang rapa khobunga kan la hian an bial to MLA za tak pu pa pu eten lokalatin mi sang MLA hoten local minister ten local khatiang khan man la chu tiang te ho chuan in sarkarin thupek ang zelin an mani chau ni lovin BDO ten hena anti turte heta SDO ten hena ti turte police lam ti turte khatiang kha an ron man ron la zunga khilaya thei to pin sarkar chau ni lovin ko than ang zong te khotang ang zong te po in nem na kha kan kalpui boka chulai chon keima ni kan han kalna khan kan mu le kan riat ania chulai chu chip chiar deu han sei don chuan niling a dai mai nga amaro chu toy fel deu likin kan sei ni chu kan sei nguna hei tun social media vela te po enge play chung chang di te le thil sang te alo lang chu na sa ta ta khani doctor van te hianin enge play tectonic kan ti che te hetiam vel te himin han thil fi sakse la troเนี่ยอารมณ์อเมเนี่ยผู้โพลเสียงข้านี่ไอ้ลีร์งิงกันนั่นเรื่องโชว์ตุนนายเฮมีวางเห็น geological trump ตั้มตักเอ็นตีนานมักนิจูดกันตีมันนี่พวกกันสวยตัวเพลทกันตีเตมีตั้มตักกินกันสวยอามารอจูเจียงโจก็ให้อินทริลเชียเตพอฮีชัดนั่นไล่ออกมาบุลจังเดียวเล็กนั่นสวยอีละกันนั่นไล่จังอะไรชุงริลไล่เบอร์center of the art hi kilometer sang ruk za thum som sri pakhat vel bor ani ichuan apon lang lai kilometer za art surface atanga kilometer za vel bor ani chu lithospheric plate kan ti he lithospheric plate hi plate lian pui pasaria ain thenani pasari kan hantia Indian plate le Australian plate hi pakhata an soi hian in plate pasari tin kan soi thina amaro chu Indian plate le Australian plate han soi thana ro chun plate pariat major plate pariat ani tina ni chu chuan heng ba ka hian plate te now minor plate kan tiang chi hi tam tak om ve ni ti chuan in tuna kan omna hemi Burma plate kan ti te tin Sunda plate kan tiang chi ho te po hi minor plate jinga chuan atel vetina ni chu tun hnaya kha Facebook te kan han muwa plate lirnghing han ti dainan tui kong siam ti to kha kan soi an lar chho deu hleka amaro chu ichina kan soi ang khanin plate cha zong hi average in kilometer zavel jet chuta cha ania hetiang ang furro tui kan ti te kan tui luang te hi chuanin surface nai tak apon lang tak bak hi chu leichung ril hi chu azu effect ngai lo ni ti kha kan soi tel du tel lok ani chulai chuan kalau in zip teng kal thui mai in kha pu van te khan kilometer za zel zotani antia amaro chu han ngai rot khan za han ti ringot kha chu ni lem lova Mizoram hian oila da lo mo ti inan vera an be na sakhop maya an ver thu nangyang bokani chu tiangan han ver ngar chuan kilometer li te kum thuma te kum hnia ten ver tro kani kilometer za kha chu zuk thuk ve takani tin hei PH in kong sira tui pam chuana tur han ti te hi chu meter som po hi thena chona ni or chok mai ni chu wang chon kilometer kha chu thuk dan tur khan ngai toila plate chuat in nga na kha chu helai kan mulung pher mai hi ani lawa helai khomwal pui itimeng India khomwal pui zok hi ani ti kha kan thia thiam theinan kan bel lok ani alo ome
khilai borvel leilung omdang kan soita hei Dr. Mizoram thara hi sa photene na thokhowa han zirchiang tu ni research paper po ani loka po khani thatak mayam an publisha ani hianin khilai leilung omdan helai regional leilung omdan kha han soisela chuanin lirnghinga om theidan te lekhang ka topic kan ka zel don nia me nia ama sain hemi Mizoram big leilung chau zir kha theilawa chanchu Indo Burma range kan ti he ta Bangladesh atanga Myanmar inkar zong in nor tom na kha ziranga ya wang han Mizoram chau kha azir theilawa chunga chuan ke ni po hi nia i ama chuan kan thiam na te tuna azau ta ti na ni chuang lovin ama phe ka chuan kan hriat chin hi kan pan phak chin ala toy hle me ma che sangni so pathuma Geo Hazard International kan sarkar ten aizo la lirnghing ta se ti zir chiang turan ko lu na khan I khata scientist geologist tele geophysicist te khan field work pui turan du na lama khan Dr. Victor Zo chuana MZT wa kan associate professor boral ta ha khami kha anong soma ani zara han ti khan sa photen kan ti ho theya chuan anin omlo ta ka chuan tian anau ten kin ke ni hoin kan han ti chun zomania chuan sangni som pathuma tang khan hemi Indo Burma range kan ti a leilung in khe dana hi kan lo ti vengat ngata ti han nia tu kumeng moza kan ti chungpo hian kan hriat chin hila klem khop meya chan chu khol te kan nei thatok lawatin kan tho puite tuipui ral ram de ni wangin hi thil ti zung te har ve thina chuan hei MZU le Ziltiri College le Columbia University te collaboration nei ti han zirania ti chuan sangni som paruka kan tho puipa Michael Steckler ten geophysicist in paper an lo chhuat on ha chuan Bangladesh atanga Myanmar inkar he leilung in nor to mahi an mani ringot khan ti theilawa Bangladesh an GPS station da te tin India lama chon Dr. Gahalata data te mangin le Myanmar lampanga French scientist te data mangin ti han zir chianga chuta chuan he Myanmar atanga Bangladesh in nor tom na hi abul lampang chu Bangladesh hinia arong nor tu lampang hi Myanmar plate ni ti kha GPS movement atang han an mutheya an theya chuta chuan he in nor tom na bang hian Mizoram te po hi tlang dung alo in thlep rei rui mea chim mar zonga in thle chan te po hi chak thlang zonga ai nor wang ti kha a hriat the ni chuan chuta chuan ke ni na kan zir tak bera chu zeibung muk taila Mizoram te hemi Indo Burma range kan ti hi zeibung muk taila antinge tlang alo in khe ti kha kan zir chianga chuta chuan nia data lakte hau tak ve thei em mea hi kar khat kan kalpo hian a kilometer ang zong chon kan zin toy thei khop mea chan chu uluk taka data lakte ngai thina vain chuta chuan hei kan hmu thei ang hian hei GPS movement Michael Steckler te na anlo publish to ania hemi hian apumpuin Myanmar atanga Bangladesh hemi innor chak zong hi kum khata millimeter somli paruk aloi nor ni ti kha an hre the ni chuan 2 millimeter somli paruka chuan he laya Myanmar lama hian sagiang fault an tia lian tak mai fault oma chu fault lian tak chuan millimeter somni pakhat vel hi alo la then ni in an mu chuak ani chuan adot le ka bo fault om le ka bo fault chuan millimeter rukatang sari vel la then anga an ngai le chuan Mizoram lampang hnai hian Chorchampur mau fault hi kan nei hei strike slip fault kan tia chu om zia chu ha fault kha ankal thel ani chu ankal thel zonga kal khania he fault hian ka bo fault alo la nem le millimeter riat atanga som vel la turangai khanan chu ta ni chuta ala bang zonga chu khoyange kalti hi anni chuan Bangladesh le India nuaya plate in nortom hemi hian alut ninan thia ma se hi tunlai anni pon hei nia tunlai lirnghing tak tuk hian kha chakna tha abang zonga kha helai Mizoram le Chorchampur ma fault le mat fault in kara hian alo in concentrate do mi ot chu an tia ma se chu po chu chiang takin soi ngam alo om chong lo scientific investigation are chuan engeni kan mu ti hi chiang takat soi tur chuan hanzir non le te ngai thina chulai po chu rin thu ang deuh ma se kan
lo zir to na tang chuan ain khle dana chuan chu tiang chu ani in kan thria tin kan soizau le hretanga fault chungchang I nia he Indo Burma range hi zeibung taila entingeng thleang ti a khan ka han siam chu fault tam takan mu ni ma se kha fault tam takan mu te kha a hlo me lirnghing siam thei tin ha ni chong lawa ma se a leilung in nor tom in nek sor wanga lungina a do zo to lo china han fault halo in siam zel me chu ta chon ma se fault te hi chi sang sang oma enge ama te pon kan how to te pon lo soi to tunlai mi pui te pon kan thiam tonga transverse fault kan tiang chi te inkal thel chi te reverse fault a chung zonga fault chawang chi te kha tiang chi kha Mizoram ma chuna common em ani ma se khang fault zong zong te kha lom vek tina ani chong lawa tin tunlai social media Mizoram ma chu ti za chu fault om an ti te kha adik ber chuang lawa hei kan remote sensing lampang mirsak department ten Mizoram fault om chu mumal takin mapping ten siama khang te ha enila kha tiang en lowa ma nirin thu le kha tiang ha the dar me lovin ti ha kan soidu tel ani e tuna Dr. Zoram Tharon soi angkhan kha kan ram le lung vela lirnghing siam thei tu fault te chu ni ta chonin lirnghing tung chang akhan lu taila hey Dr. Sai hi lirnghing zir tu bi seismologist kan ti ang Mizoram kan nei chun aran hil ome ani bi khi ani hianin Mizoram kan lirnghing dan history te angin helaya bor vela kan nei to dan te le lirnghing te kan tong zel do nem allo omem ti akha mino soi saksela kan soi jing to te mai la chan chin bu te khan kan han chua lang lai ni te khan khinai kan hau te khan Mizoram bi ki chu lirnghing engemaw chen kha kan lo zir to kum som di chungami lirnghing la khomin thei top chuan kan lo bei ve a khanga khan lirnghing kan ti hemi mihringina kan hriat lo po ti mai yang magnitude true chin nang chi kha chu tam khop maya lak se na ni lo ni dik tak chuan kha tianga han zir tham tak tak kan la khom po khan sang ni zanga chuang vel kum som ni chungin kan la ani Mizoram hi lirnghing kong kan tia kan soi thina zone 5 kan tia ana ber chu record ta chuan 6.1 but from pui sangkha zakwa songko pasari ami kha ania amaro chu record lawa po hian tun ma pile pute hun te mo Mizoram kan la lo ma te po khan lirnghing te chu tam to inarin oma zone 5 fa mi thiam ten an dani zone 5 fa kan om chung hian kan che vel state dang te ne na han ngai to hi chuan lirnghing kan nei tam lutuk lo hen a hriata ei north east big hemi kan che vel a lirnghing na zual han soi taila kachara hian sangkha zaria somruk pakua khan 7.4 in ang hing to ni chu kumza somnga pakhat kalta vel khan ya silonga 8.1 ania hei mega earthquake kan ti la tak mai khan ya kumza som ti vel kalta han long hing to asama hian na deuh main 8.7 in long hing to bokani kumsang khan zakwa somnga khan amaro chu heng hun lai chuan bring te tunang kan na changkang lawa concrete in lian pui ta kan la salawa some type kan tia te dina ten la chenga chu wang chuan chiat na kha ana sal tuk lawani Manipur ate po 7.2 in sangkha zakwa somret pariat te khan long hing to ni kan che vela hian lirnghing na large earthquake kan ti te mega earthquake kan ti te po khan min lo hual vel to ton main khang te po kha ke ni hian kan na tong ve te tu na ka ma chia Dr. Mizoram Tharon soyang khan ai nor tom dan hi la zir chen anga ya Mizoram chunga chuan na chen kan soi tong khan 6.1 khan ni mai ta amaro chu a regional scale ti taila northeast pumpui le Bangladesh huam hian lian pui hi la thleng thei kha ani ve tho mai ni chu la zir chen na te po tu na nei me kan ya chu wan chuan him taka kan omo kan ti lai le Mizoram chung bi ka alian tham chu thleng lo turan ngai ta phot mai la magnitude 6 chung lam te chu amaro chu khami ni chung khan
เลียนทำตักที่เอ็นติกามาชวนกันนะมาชวนเวทที่นี่ติค่ะกันเชียดค่ะปุ่ยมันก็เชียดจะกันสวยเบลนั้นอะไรอมเบลดูกันเนี่ยโอ้ข้าไล่คันนี้ดรจอร์นทาร์เรกันโซเลงอ่ะสเต็กลาระหูคันมิกอาร์ตคุยเลี้ยงหินเลี้ยงลูกที่อัดเลี้ยงโดนนี่ติค่ะเนเจอรัมปับลิซ่าข้าไปจุงจางค่ะคอยไล่หิงเห็นเทนไล่เอ็นติคุณเวทเลี้ยงตัวอินเงอัมเพรดิกข้าโทษเลยโทษขัดไล่เพกจูเปปารอนสุขันกันเราเชียระมีพวกข้าติดทบารันนี่ให้ไล่มีเตบิตะกินข้าอันนี้เฮียนี่เจียงเลยโซลินข้าเปปาอัตรังอันสิรดันเตเลยมีดังกินอันสิรดันเตข้ารันสวยเจียงเลยดูสิล่ะโอ้เลยลมอมเนี่ยเรียนอย่างนี้สวยโลกที่เราว่าเอ็นติกางเอรงเชนโดนติดเตเอ็นตินานะคล้ายเตะกันสวยเอ็นตินากันเป็นโลกอ่ะด็อกเตอรินเจียลสุกเตสาดามหัวมเตกันสารเชนเทนี่ตีอันสวยทีนะมาเซ่ข้าตาคานเอ็นติกางเอมินาตีเร่งข้าเตียงรุยเซเทียลตีเร่งทศคันเอ็นติกางเอกันสารอันไหนโดนติดเตอันสวยเทจงเรามาเซ่จันสาวมันนี่ตีข้าจูอันชิลทีนี่ข้าเตียงเดาคันเนี่ยไมเคิลสเต็กเลอร์อัตเตเขาเปปราโปคันเจียจูข้ามีอินเดียนเพลทเลยบาร์มิสเพลทอินสุดค่ะอินสักครั้งจงอินสุดเจ้านี่เราอินไอ้ช่วยแต่ละนี่จู่มีช่วยแต่ละวางจวนเงี้ยนี่มิโซรัมโปฮีกันตั้งดุงชิมมางี้แต่ก็ปุดเราเห็นเช่นไรจวนเงี้ยนี่อินเฮร์เดี๋ยวนกเตปอมาจู่วางมัดฟอลเตปอฮีในนี้ก็อินเสียอีข้าตาฮันข้าเมกาอาร์ตเควกลงเช่นเทตู้ละจู่เอาอมนาไลตักฮีจุกปินปอยน่ะเทแล้วนี่ให้ไลตักเห็นอมตอนที่เทแล้วมาเซ่ GPS studies เลยlirnghing to ang chi te khati ang data an lak khoma tang te tin soile soi nu daka atanga Myanmar inkar leilung in khledan an zira tanga khami tang khoma tanga ahan rindana chuan Bangladesh le Mizoram noya hian Indian plate in norlut hetia in norlut tha hi angeni Bangladesh lampanga hian kan hriat angin Bangladesh chu tuna po largest active delta an tia chu Brahmaputra lui le Ganges lui na ingen ni lei noi tam takarong ken arong bun chhuana nia rit tak kum khata po hen gikaton tam tak arong bun chuak ani kumeng moza arong bun to phe ka chuan kha khan adel rit tata kha Indian plate kha chuan chuti rual chuan Burmese plate kha rong Norway reng tho box si wang khan ain lok tlata he in lok hi ingen ni kha chakna tha harong kalve in norna tha harong kal reng box sia entiknia muni chuan ingen ni pel thut se chuan mega earthquake 8 to 9 magnitude siam the ani ti kha an soya ma se tun hai ha thleng don ti kha chu om chuang lo wa tin a thleng don lo ti po om chuang lo ma se om the ni ti kha an soya ni kha pe para khan lo ome I zina sang atanga alandanin khelai kan rambor vela hi chun engtika mo chuan lir na takhi li alang hing don ani ti hi akok dek vek maya ambi tekin stek la te ho zina te uang ate reserve malik tele I gahalat ate hote le khang hote kan thok pu thang te ho ne la kan han zin na khani lir na tham tak hi chu entika mo chu alang hing don ani ti hi chu kan chiang ani ma se hun te don vel te kha a soi theilo a chuan ching khanin introduction ka impe ve lo wa ka impe ve le lo ka nga Dr. Paul an luanga assistant professor Mizoram University Department of Geology kan ti kha kan han sei le lo ka ngai chuan lirnghing na tak la tong ve thei tu din mun chulai muna om te chu kan nia I tinge kan lo in rali nang enge kan in boss na chung chang ti hi Dr. Vante tra hian trani la kha chu kan sei deu tuk tu ra pokon ngaya tro alom ome nia hey earthquake zone 5 kan ti kan share hemi chung chang ai hianin mi puite in ral rin na kan ti thei ka in bo se na tur tam tak I om ve mana khan engti kume ka cheng che tolowa Japan khanin lirnghing magnitude 7 an tura ni dang magnitude 8 an tur ai khan an tur na sa ni achan chu epicenter bula kha khopui kha epicenter nai a ma wangin in tam taka chi mi pui engmo an thi pha ni om je chu lirnghing na tham om hian lirnghing lian tham om hianin eng building ma hi a safe lo ni ti a chianga
lir bang ki theilo che theilo hi om tak tak theilo ani major earthquake ka chuan amaro chu ti rol chuan in bo sai thei tam tak hi om ve a chu mi puite hian in kan hriat ve apoi mo khop me a he entirnan in chunga lirnging alo oma thil tla thei suitcase kan ti te bang kan thil tarit pui kan ti te tin seki kan ti ang chi te ho te po hi kan in sing sak apoi mo khop me a atla me theim ti kan han tiang te po hi kan chi ka tha a mani khochak kan han kal khan thil mak ang reng deu chu do kan an tv da te po kha alum thla top the ni chuti ni chuanin nge ta kan ngai tlamei theilo kan ngai te po alo tla thei khop me ya lirang hing tak tak chuan chuwang chuanin hetiang zong te po hian kan riu ru kan man kan pek angai khop me ya tin lirnging a hianin hei injirtirna ami thiam zok ten research an beina a thil tam tak input saina dan tur hi an duanga chungzinga chuanin kan mi puiten kan hriat lar tak pakata chu lir anginin pona tlan chulo tur ti hi ani a mania khanin angin reizong kha secondly atanga second nga vel ni in an hria khati ni chuan secondly chung chuanin intinan biak ina in khom lai ni ta se secondly amo second nga chung hianin a chung mi zong hi kan tlan chuak man don lo hrim kong khara kan in no line lo chim ta se na satakin casualty ngani milliam le khating ang chena kan thleng thei jok don ti kha chiang reng maya chu wang chuanin khati anga panic lowa buai lowa tlan chuak lowa rilrofim tak chunga in chung om te po hi kan ti turani ti yanin injirti na tam tak om thina hei kan hriat tlan te po a thakop meya tin hei mani lirnging na ber main events nia kan han ngai 5.5 magnitude da khanin aizola po tui pipe a chepang meya khanin na thil chiang tak min achu kha aina khan lirhing ta se aizol tui supply to ber phase 1 le phase 2 a pipe hi sam takhianin kan chan the ni a che the ni chu wang chuanin kan in tur tui han stock te po hi poi mo khop meya tin ei tur a troi theilo kan tiang chi chemei theilo kan tiang chi te po hi stock tha a mizo hianin in stock hi han thil han in che khoma hi duam chana te po hin kan duam angjong te po hin kan chu thina hi a fuwak lowa rigrum thila hianin alo poi mo khop meni ti te po hi han soi tela train ka hria ka chen te po hian soi turan nei nul mai anga til zong ka chuan kan adota khan kan soi teng hei zirmi tenen zirna chuan lirngin hian mi he soi hlum mo khop mai an tia a soi hlum takhi chu sei tur hian om chia lem lo niang hing na salu tuka a soi the pa thing hlum ta lom le ti hi chu sei turan om lem lova amaro chu chian na thleng awanga ati hlum hian tam em mai ni asang an thi mai thina chulai chuan kan han sei fo thin nepal earthquake ka te sang hi som panga kumami ate khita katmandu mi tam takan thia katmandu chau kha kan sei thina nilavin apia vel tlang rama mi te po lungluma wangte in chia wangte khatianga wangte khan an thina salu tu kani tin chumi pialama chuan tarkia te i khatianga wang khan ismis antia muna te khan in tluwa wang te khan an thina salu tu hai ti ate chutiang chana sang sei turan tama chulaya chuan kan thina chan le casualty le khami buaina aron thlenna sat na per chu keima ni mi hringte na kan siam thila hian alo in hatzok mani chulai chon kan in bua saina tura tan chuan mi hringten kan siam kha kan uloka ngai ani ti kha kan soi duwa chulai chuan han sei bel kan du achu han sei zauna tura tan 6.5 vel nin ka heta ka chiang chi talawa Italy a liranghinga chutiang pok chuan New Zealand a hinga ni angin nat danin ang deuren angin nat dan in ang deurenga khan
Italy a lirnghing a chuan mi tam takan thia New Zealand a chuan mi pathum vel ba kan thi soituron om mi lawani chiat na ana salutu ka Italy a chuan chuti chu an rama changkang lo mi ti doni la ni lo G7 a til phahial changkang lutuk kenin vun ngau perpur sambuang kan mu thinang a sap lir khan ni le ngal chung mi te ho om na mun chuania a changkang lutuk ani amaro chu man line medieval hun line ti a an in sakro pui tak tak khatiang ang chi type deva roman in sak an tiang chi type deva sakte khan duwa chulai chun a balance zong te engineer ten tunang line soi a structure le khatiang chi khain milem a seismic design ani em ti lampang thuk lovin andu lama ankala wangin an ma ni a chiat na lo thleng ta ni lirhin na mun ni si kha chuti lai chuan New Zealand a chuan lirhin reng na mun ani a amaro chu an ni chuanin an regulation siam building law an siam kha an zom tha em maya chu an zom tha na wang chuan atluk pui thovana ron hin khan in tlu seituronam lo in chia seituronam lo amaro chu thil enge motla sual wang le in pal sual na wanga hlop na wanga thi khan om chau zokani chu wang chuan lirnging hi aron thleng don ani ti chu kan han soi zel ta ni amaro chu ahun tur kan soi theilo chau khania lirhin du na ram hun kan ni a ala nging zel dona ala nging zel don kan han ti rual hian ana po lo thleng tel dona anna lo po lo thleng dona chulai a chuan tun hi kan han hriat thiam hun laia lirnging lo thleng ani chu chuanin min soi har zok sela keima ni mi hringten kan thil siam hi I ulukang u chulai a chuan thil siam hati khan in sak apoi mo lutuk chumi rual chuan in sakani rualin biak inte holte mihring omna turani rualin kan leilon siam po tin kan kong pui bua sai te po kong chak lam kan rem te po ani fel vet tamai ni chu wang chuan mihring ten kan thil siam hi kan omna lai mun zone 5 tin kan soi thina zone 5 mila siam thin ni sela chulai a chuan keima ni himna turani chumi ni lova kein hela hian a seismic design building in thadeu saila kom chak pai na zom lova thenom pa na zom le si lo chuan kan zom tan rual si lo chuan buaina kha thleng le dona chutianga chuan rual taka kan zoma thu kan oi tan hianin hemi lirnging lo thleng tur lo la thleng zel tur laka hian keima ni kha in ve na turatan khami chungchang kha kan sei bel ve ni e pakhat chiang no belanga hemi Mizoram tan big chuan kan hemi lirnghin lai le lirnghin nu ti vela om dan turte kan sarkar lam matrain Directorate of Disaster Management and Rehabilitation in thattakin guidelines an neya an duanga anni poran puang su aboka hi mi puiten izom sakra ma u ingai poi mo ti hakan soinon le tu ni alo ome pu em sakha a soi tui de boka ka zo na kan zo belanga in sak da na hianin eng in sakhinge lirnging laka hianin himberang in sak dana lirnging laka himber chu thing in kha himbera thing in le achung te kha di ni thei nge se him le ya amaro chu tianga chun tu ma kanom thadu to si lawa a chan chu thlipuya him lo ru laka him lo chuan kang me laka him lo chu ti ni chuan in kha kan han du ta ka chu concrete in kan du ta ni chulai chuan concrete in sak kan han du ta ka khan a eng khange him berang ti kha chu hemi in hi a him ber tia soi chu entinan lo soi tai la thita lirhin na area vela khobung te khatiang mun sang vaphaya te far kona te le zo khothar te han en tai la a in mun le a in sak dan mila khan thui tak sai ngai ta ni zo khothara police station te chu mun zol nuam le tuk tlang chung zol sakani aban polian tha ama khang het tha chu tiang anga sak chu ni ma se a che tho sin abang zong zong a ke veka an in chung te po thana te chu om ngam na chiani lo a ke vek mai ni chu tiang ang mun chu ani boxia chu ti chu enge him berang tia han sei tu chuan concrete in kan lo sadu don ani chuan ama saberin mun leilung kan enchian photangai chu tiang ang lama mi thiam geologist kan tiang chi te ho kan roi photangai ni
in hun hi chu him a sak ngam chonga sak ngam chong ruka sak ngam an tiemo chong ni sak ngam an tiemo chulai chon an ni ho kan entir photanga ya chung mi ten a hime an han ti nu khan engineer te architect te structure engineer kan han tiang thlen khan khatiang zong hne na khan ka building design ro le tia khami tang kopa design a fel taka design ani chuan in hun kha in him kha kan lo nei thei don ni chumi ni lova thing rem monga a design da de ya mani na ti le si kha chuan engineer chumi chu ka ruaya ti kha engineer tam ping che thang mai mai ni kha ti lo zok tun ni ta ni chulai chuan in him le tha kan han sak theina tur atan chuan khamia a dan kai khoina kha kan zom that pho chuan ni china example kan han sei tak New Zealand te ang mai khan him takin kan om theya chu wang chuan in lirnghing a hian eng ang in sak hinge him han ti chu thu o ya in sak hi him kin changila dikber ome a alo ume ni in sak chung chang kha kan soi ta sa boka in sak chung chang khan han le le je dina hei abi takin ai zola te kan in sak na mun hi a then lai chu han ko deu te i o tlang pang kham pang deu ti ate kan sa a heng te hi enge in sak na mun azir khan lirnghing hi a lo omin a lo om lo them ti kha i puwan te hian in minan chan sak le se la tro ya alom ume athil pakhatan soima sa phutila lirnghing hian wave ania chu p wave le s wave kan ti a primary wave le secondary wave kan ti a le sakhata an han kal hian in an speed asang ta an speed hi atlang puin second kata kilometer thuma tanga kilometer rukvel an kal man thin ani lung sakhata chuan amaro chu le thol le nget lo an han kal hian in an speed kha muang ta thut ta second kata kilometer chan ve tanga kilometer thum vel atan niam ta thut thin ani chut amaro chu an speed atlak niam thut khanin an wave amplitude kan ti meya chu alien ta thut ta chu anin a sek a soi kha atin ta thut thin ani chu wang chuanin le thol te le nget lo kan ti te le korong kan ti te hianin lirnghing amplify thian ni atinani ti kha mithiam te soidan ania example pakhat han soilok ila mani kan han kalna khanin zo khothar kha kimi tuna kan khotsaka lirnghing epicenter atangin boruk mel chun kilometer somni pasari vel nin kan ria hlachu hlavio ni abul nai khuwa tam taka khanin a hria chuan thria maro chu insa in khi te in chie te kan mulo lain zo khothara khanin an turna tariu maya ichuanin kan ngai to a fall direction awang hi ni them ti te chumi zinga chuanin kan soi thil kan han hria chu pakhat ta ka chu khimi zo khothar leilung khi leithol hemi tui khimi trio luina man lai tanga alo che khom to leilung khatiang ang a insiam kha ani maya tin kan han zo po khianin train khata chuanin fitsom pahnia thuk an lai po a lung lai thleng lem lo khatiang te po khan lo ni nuai meya chu wang chuanin khilaya zo khothar mitam takhianin an lo tur pha ni te po in kan hria leithol le nget lowa insa tam takan lo awang khanin tin he aizola ma han le tai la aizola hi chuanin mun khodanga poni thawang chu Mizoram chu kan leilung kan hria tin kan topography po kan hria tlang panga insalo theilo phaizola insakna omlo ani a chuwang chuanin mun thlan hi harsa a amaro chu kan han hria tur poimo taka chuanin in mun kan thlan don hianin geologist te ron atrakhop maya hetilai hi ale ang ngetem tin alung hoizong dikem ti te tin fall anayam ti te minor fall hi tam tak om veni chutiang zong endik chu apoimo thina kan in kan sakma hianin chunga chuanin kan in ron tlan hi afin thlakhop mai ti kha kan soibel du lok ani chu kan lo bel lok teng chulai chu
muna oi viau wang khan a la kherlo muna zol viau wang khan la lo ani kherlo a khil tu berchu a chung leilung a khan ani zo kani chulai a chuan thing phe khilo rem thati la heti zong hian rem tai la heti zong a kan rem chuan ani le helai a do tlat tu thing hi lai la engting nge manga to thazot bai don ni chu tiang chuan kan lung phir dan zir khan leilung kha lo dai maya chuan zol em a khan saila tu na kan an seng khan zo kho thara te po kan engineer te ngei te po nan duang alom ma sela chu ti lai chuan a le kha lo tho hop si a kha mi le tho hop pa in sakdan khan sakani le ni lo chu thu ran lo ni sela chu lai chuan le en tho hop chia lirnghing a phone kha an len hloi mai kha chuan in kha a then na sale zual ta mai ni chu then na sale zual chuan in kha soi thiat na sale ting maya chu wang chuan a mun then kha chuan hei ai zola te chuan in mun oi tak tak lai a in sa te kan oma tin lung lei lama te pon sei tai la ki kon kan khet thla don te chuan oi thavek mai ni tin so ta long tlai lama te sai ha te han sei zeli la khatianga te po khanin I oi tak tak lai te po khom ve tho champhai lama te po khatiang khanin mun sang a chuan oi lai kha oma a thena chuan zol lai te po lo omani chulai a chuan a leilung zirchian kha poimo bera then khatina thek vungvunga oi e mai hlo omang hei chu zol e mai hlo om lawang ti ngot ang hi chu ani ngot lo a chung ri la zo kha hi hriat anga ani chulai a chuan mel en wangwanga so chu felang ti ngot ani lova in biak phot angai chu tiang deu chuan ni kan han soi ta sa akhalai khan khatia lirnghing a phone arong kal hiani lungchang a nge a thola hianin kha wave kha ana zok ti kha I Dr. Sai hianin han soi fi sela thang chin khan Dr. Van Te khan aron soi to lungchang a hi chuan a kal chak nge ni awai fi chu a chan chu arijita chu wan chon awai po ha kal chak ani amaro chu leithoran thlen che khan awai flenka te mai la khami kha aron lian luai multiply mak ani chu wan chon a hlom em ta amaro chu kha po kha antile zel taila a lirnghing na hun thuk zong azir khan a hril vele te em ta antenan lirnghing thuk ka na boxi kha chuan enga lungchang po kha a hlom hlei jok ve thoni a chan chu a lung kha a sakhat lu to kha chu wan chuan kha wang khan a chung lampanga a wave an ron chawa le ron thlen khan a vibrate na salu tuk ta ni a hlom lu tuk ta ni lei khi te siama in te po kha chimrum rom theita amaro chu leithol hi chuan hemi lirnghing thuk lo ho kan ti set of focus ho hi a hlom ani chu mania kan ko chak una te pon an ton kanita kilometer som hi borvel thuk chau kanita ni chu wang chuan away fakha surface wave kan ti kha leipon kha ron thleng vata kha khan ti khan wave lian pui kha siam ta leithol lai a khan chu ki kan khwa zo ko thar kan ti te le mundanga a chet na sat chan te po khi nia chu ma chuan lekina te po chiang zokin a kho lei lung tin te po khi la zir chian a thakop mai Dr. Zoram thar khan zo lenga Mizoram big lei lung a khan lirnghing siam thei tu om ang chi fol te eng nge kan nei ti te kha tu na khanin Dr. Sai na ron soya a thu zong le a thu loina a hlom le hril chung changa te khalai khanin Mizoram chunga fol kan nei a prominent deuh in mu chuate a thuk zong te le lirnghing a sian thei dan tur ang chi a te kha chiang zok han soi khei ni sila lo le nia fol kan ti hian nia om chau me ma se ke ma ni zon chua kan zon chua ti le ma kan map a kan da ni lem lo kan soi ma support mat fol thei Dr. MS le hei Dr. Paul ten no zero to Professor RPT wari ten he mat fol thi nia sang ni le som pan hi thenga an zir chin an kum som vel an zira kha chuan he mat fol thi chu a active che lo ni nan zira ma se tu nu a hian en tinge om zel hi nia ani po chang tharan la kai le tura ngai la I chuan ya engeni ma mi tlang dunga khwan hemi Mizoram tlang dung in thledang kan zirna khan ma mi ta tlang dunga khwan
tụt lùi na rõ dây dây huân tụt fall kan dục một chuộc này dù một chuộc thì là bị đắng pan lâu một tổ thâu mà sẽ soi hi lộ lâu thì na cái này cái trong thế mà cái lòng stress đều sản xuất khu tụt fall ta huân thui về ang reng này cho nên mà sẽ khu tụt fall khu tụt là cho active in kan sai lawa mà sẽ anh nghe này na kina lir puite in next na rong kal zer wang han lir puite lo hing palta se khu mat tut fall khuan kha lir hing atang khan secondary earthquake kan tiang chi siam thei chi fault nin kan thia chu ma se ma kha chu tiang in tu na chon active fa lo ma lir hing siam thei ti kha chu kan zir chi na chon alan ri chuang lawa chon he mi ba ga po hian kan soi le kan soi nu chorchan pur ma fault le enge mat fault in kara khan kan soi to khan he barmis plate na arong sak thang zong arong nek mai lovin arong her dewa wang khan I splay fault kan ti khami mat fault parallel khuan zui khuan khumi ang deuh khuan enge chak thang zong a trending ang ni chu khatiang chi ha fault hi te naw hi kan nei tuk boka chon GSI lampang te pe chon map tuk to ming te pon pe tin mil sak lampang te pon mingan pe to tin ming la pek lo te po ma I fall chu tam ang reng ma se liang hing rong siam the ti kha chu om chuang lo tu na chuan ome zo na dang le pakhat chu hetia lir angin zeu hianin a tha zo ke ti te oma tu ti ro le ro chon lir angin reng ka chon kan leilung kha ai nek so rang ti na nia lir na zok along hi non te po ani thei tho mai thea chu tu hinge mi han soi chian sakang angin zeu hi a tha zo nge ti te kha kan ahun chunga ziraniang chu ahun chunga ziraniang chu tia kan chana chan chu tun hun atan mai chuan angin zeu hi thada izo a chan chu a in nek pon a in sa tur la ya kha a in sa zeu ti na ni ta en tin na tiang hian lo soi tai la in chua ta hian brick hi da chu mai la brick kha chua ta khan da rum mai tai la chu thing phe khi la tai la thing phe khi hianin kha tiang brick kan da sang kha nor tom don tai la ti hian banglam panin nor tai la a brick le brick kha chu ai si don ni ai sianga chu tiang che chuan Mizoram leilung hi ni china Dr. Sizoram tharten soeng khan Bangladesh lamatang hian mar lam deuh si chak lam deuh si hian thuai ki ti deuh nor ti deuh hian an nor chhosia chumi han tom vela chun tha kha pe sia chumi in pel solan oma piang chun lir hi kha theng ani mai sia chu tiang che chuan brick sang kan da ho kha kan han nor tapan pan maya atira chuan anin khak lekleka a poilo kha tiang khan lir king ania ma se kan han nor khom zela a to pa chuan an om khom ta ni chulai chuan kala nor zel chuan enge thengang kan nor zela thil thleng tur chu apuak pop itimayang enge molai kha an pe pop anga an zo khan kan nor phei rok mai don ni chu tiang che chuan Mizoram le a che ve le mo he ta Burma tanga Manipura Bangladesh theng mai hian lian hing hi kan han nor hret kan han ai nor hret ta leilung hi chu lian hing kha siama a siam zeu I NCS portal te tin USGS portal te kan en chuan a hun bi zil zela helai not is a lian hing dan kha han en taila chu tiang anga lian hin dan kan han ena chuanin nikum masala ma te chuan Burma ram lai lama khira tam deu helam thang lama tlem deu ma se sang hi som pakwa an don theng le sang hi som pakwa chuanin Burma ram lama hret chuan Burma ram dota chuan Manipur lama le hret chuan sang hi som hian don pakaya Manipur lama tam le hreta sang hi som ni kum chan ven don thlen chun Mizoram ron theng le ta ni an lema kan muang hian akum zat te pokan han tar langa khalai khan akum zat kan han tar lang hian hemi abial sente abial engte hi kan liam hin na mun ani ta ni chulai chona kum ang zel khan han en taila liam hing hi aron in son thang hret achang chuan an chole thina an son thang le a chumi om zia chu brick kan rema khan kan nor tom zel khan anin siam rem ve zel khalir hi ngani chumi chu atopa chuan anin siam rem kim ta mo ti a khan atiak pup don chu mega trust earthquake kan ti khan ita ni china
i Dr. Mizoram tharate na han sei stek larate ho Michael stek larate havin chu Mizoram le Bangladesh in rina vela hian theng the ni e tia an soya kha kan ma chon chu ani ta ni chu wang chuan tuna khian Mizoram a hian lirnghing zeu kan neya a thaviau ma se a that viau rualin hing lian tur kha an ma ni bora kha chuan itimayang a omlo pha amaro chu hun rei zok kan ngai tu ro chuan a thalem lo a lian zok tur hi ain trau zelani ti na ni chu wang chuan lirnghing te na hi tuna tan chuan tha ma se na ki na tan ro chuan a lian in trau na ni ti kha kan sai thui du deu lo kan ni toy te kan lo zep le lok nga tak han nia i thil pakhat kan ngai ril ruwa da ve da ka ti chu lirnghing hi nia khovel mun sang sang tam mu tu ka kan lo compare ni pon lirnghing siam tu te kha na china doctor van te na soi to ang plate le plate in su ti ha mi in su da ha chi sang sang omani di se ve le bokila chu wang chuan ram danga lirnghing a magnitude kha chu engpo ni ro se a magnitude ka intensity kha chu engpo ni se ma se kha lirnghing thlen tu a fault chet dan te tin ai nor tom dan te ai nang lo ti ha an thele ilami puiten tin pakhat le chu USA ramro pui anga kan ngai scientist te pon lo zir do kan ka to han ti sol pakhat khan nei ve thoni Alaska earthquake ka khan sang ni le pani kha October a khan Alaska kha khami plate le plate in su na hlat to via wan ngai lai khan lir kham magnitude 6.7 in rong hinga chuan anua khan aftershock ang kha arong om deuh thlia chuan khami a khan ani chuan aftershock heti om thlia pe chuan khami in nor tom na tha kha ain release anga alom om antian lom viau lai khan ma se khalai mun then khata kha chuan ain release te me ma se he ta apang le lama chuan stress khaloin pele reng me sia chu wang chuan khata khan aina zo 7.6 i athale loka hanan hing le pop me khatiang te ha o athleng be thei tho ma se chu Mizoram hi kan din hunan ni kan ti chuang lowa i khatiang po ha lirnghing mi tam zo kina kan ngai dana chon ya pakla hisab to han ti pon an hing zau chuan stress khain relief anga nge ni akiang dewanga a hing lirpui hing na chan step pot le mang chu ti ha om thei tho ma se mun then khata po chu tiang chu om vele thoti tu po ha ngai to na da vela chu wang chon inrarin ha athrim me i ha kan belle zok tu ni chu bel du mem mani khan INPR bo sain discussion hi kan nei to abi takin helaya kilai huna hangkal pali te hian khata khani zona kan tong not maya head example hen te hi an ita sila lirnghing ka alom lo le major earthquake te poi omlo ang tur khan insoya hei adigreng em ti te khamin han zota kha tu hang kan chang chian thokatin ka ria ro pu ms chiang thokat viau lam kha ita sila chuan hei lirnghing tungcha bi ka mi thiam seismologist kan ti te hi mizo hian tu ngai kan nei ti te le helaya zirmi te hian connection tho pui kan nei dan chung chang te kha Dr. MS hian highlight sakle sela a thain ka ria kha ole alo mo me lirnghing hi mizo te hian kan han zirtan na han tila kan zinga hian scientist ro pui takten omani chu tianga chuan mizo scientist tia kan han sei thin chu lal lian mual chi ani lal lian mual chi ani hi ISM muna tanga zir zo ni in chumia chuan an zir zo nu khan UK nge ka kalang USA an tian ngai tu ran line ani chuan USA kalan thang ta USA khanan zuk chuk le a lirnghing chung chang kha doctorate degree la hial khopin azuk zota a chu mizo ten scientist tia kan soi lar em mai thiam em mai khani ta USA sarkar ponari na dita a ani hi tun thengin Sacramento a ala oma chu lirnghing lama chuan kan ma hruai tu ani ta ni chuan chumi pia lama chuan hei ni china khan kan ho tu pai nan sei to thova Dr. Sai Kluang hi seismologist chukan hantia ke mani geology lama chuan om chun deuh hian ni ria itimayang ke mani zinga chuan i kha chu leilung lam zirna atanga kan han sei ni a amaro chu engineer lama tang hian an lo zirna sakhop mai ti kan sei bel du ani khu Mizoram University a khuan
engineering civil engineering zirtir tu Dr. Rebecca Rammachuani tekhu IIT Delhi atanga PhD zawan nia anni khwan azir lampang chu lirnghing ina khalai wef azuk siam dan le khami ina thilati chiat theidan akha azirani chu tiang chu geophysics kan tiang chi type lek lek khan anzuk zir tani physics mang tak main chuan chu mirwal chuan tuna hian si la lom oma IIT Rurkia PhD zirmek boka tin chumi pia lama hi vobi ka PUC te point khatiang lampang khan zir boka chu wang chuan lirnghing lama hian mi kan nei pi khami te mizo pa ka khan ke manin kan tho pui te chu hei neis kan ti zorha ta mi te hetianga an scientist ku sora barua le anaw te hote kan tho puya tin khu ta NGRI Hyderabad ta VK Gahalata Dr. VK Gahalata le anaw te ho kan tho pui boka tin NCS muna GL Gautam Dr. GL Gautam le atho puite hemi te hi kan connection ten ni a chu tiang bok chun disina Dr. Mizoram Tharakhan asai to a ani sai hote Columbia University New York mi te tin Mason University ani po New York mi te thau USA mi te ve khatianga thok te po kha kan tho puite ani a hela hian ke mani chau ni lovin a khatiang khan in beronin kan han zir ve na sa ni ti kha kan seitel duani e alo ume hei voina helai huna lirnghing thun chang Sawihona hun thadak mai DDK na pangten minan pe a anchunga a geologist community angpon lom thu kanan soya hei lirnghing kanan to ka kha he tuna lirnghing abi takin tui puira lampanga kan una tenan to le an thlabana hei hian zonam pung phuap tan ra thazok chu sela hi kan inrin na atan ni se ti kha kan cha du ania china kan han soi ho ang khani lirnghing hi pong po hlau top chi ani lowa hlau dan khan omzia omse ti kha kini ho geology community tang chuanin kan in cha du berani kan lo me